Casa Stadium along Karbi Anglong Termas Council CM Tuliram Rong Hang Lepen Arya Sangho Tumpen Kahobida. Karbi Anglong along Boring Avar Saika Bepena Anari Sweja Atum Difu Vishal Mega Marta Parman Loki Jogdun Thurpa. Dokmoka Police Station at Nuben Kipang Thera Saikideng. Kardom News Time along Penili, Villarban Trophy. Tanarju Ponita Beer Tang Ton Pen. Karbi Anglong Autonomous Council, CEM Tuliram Rong Hang Lapen Area, Sang Hotung Pen, Difu Casa Stadium, Kikim Kirang along, Kilang Chari Dama Birta, Kat News along Nangli. Casa Stadium, Kikim Kirang Pan, Tangloma Pura CEM Rong Hang Pen Kilang Damhut, EM Amar Singh Tiso, Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mahadananda Hajarika, Secretary Sangpi Nirola Pangchupi, Casa Kongtunbang Pankaj Teron, Water Resource Engineer Mijikro, PWD Building Division Engineer Ajit Singh Narlapen, Contractor Tumpen Danglok Penaana Tumche Tongdun. Labang Suka Homri Damahut Kachetongdun Abang Pubang Pilapen Perangkiatum Angno CM Rong Hang Kaning Jepona Tengke, Karbi Anglong Autonomous Council Hinpen Kikim Kirang Apora Tengpen, Kipatang Ponjia Pan, Chesiklo, Lasi Arni Hotpon, Ateng, Surihiner Krener Kebaningka, Theriatiklo Am Kipatang Pon Vek Japan Ningje. Pini Arko ni Paisir Kep Arni Dokmoka Police Station along Achokomara Tumpen Swaj Bharat Abhiyan Sai Kedeng Abirta Kar News Aphelanki Rajuka Tharpen Nangpali. Karbi Anglong Angkang Police Station Tin Lapen Prek Jamasai Kamalong Kipang Thir Lapen Kipamana Sai Kipadopona Son Tak Tax Dokmoka Police Station at Tumpenta Swaj Bharat Abhiyan Sai Kipadopon. Adaba Por Pen Dokmoka Police Station a Hem Komahong Chutaya Long Kipang Thir Lapen Kipamal Asai Pado. Labang Sopi Dokmoka Rong Supia Hiti Kachilengatawar Bithelong Sitame Kargo Karpek Padopon Tu Pusip Birta Ripdun Long. Karbi Anglong along Rialong, Karbi Arui Sejang Pendang Lok Prek Jamakai Tum Sitami, Kecharliamu Tang Det Pen, Borengavar Cyclong Dun Diari Sejang Atum Difu Rooftop along, Borengavar Cyclong Dun Jia Pan Luka Chujok Durabirta, Kat News along Nangli. Karbi Arui Sejang Atum, Tanon Ke Kecharli Ketek Kiriatum Duolo, Mesen Angdeng Kecharli Chipa Undun Pen, Borengavar Cyclong Dun Diatum Sangruilo. Luka Charli Huda Pia Potum Osumar Pan, Luki Patek Jia Pan Lapen Moapi, Luka Charli Angdeng Nang Unlote, Asona Sai Kamalong Chongda Chutulo Dun Pen Amitang Hemarit Amke, Kapoche Joy Ke Pupura Tangkam Hakiri Apreng Du Ijengjang, Anparta, Longle Hayu Kachipatara Tumtado, Sitame Karbi Arui Sejang Atum Karbi Anglong Autonomous Council Pen Kipara Sai Kamalong, Borengavar Cyclong Dun Ke Apia Lamlo, Jojor Cholang along Anta Adim Kachilong Dun Sungkrung Ason Sinang Dutanglo. Lason sinon malom Difu Galaxy Hall along Tedum Isyakulat Kang Pujido. Laso along Borengavar Sai Kacho Hangdun Jia Pan Ong Dung Ari Swejang Tum Luka Chojok Dun Abirta Long. Non malam sopor Pandhine Parman Birta Mungtor Punik Sinang. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, OT Official Teaching Aid with Projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, Arts and Dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500.
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Difukasa Stadium along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Lapan Arya Sangho Tumpen Kahomida. Karbi Anglong along Boring Avar Saika Wepena Anari Sweja Atom Difu Vishal Mega Marta Parman Loki Dog Dum Turpa. Dokmopa Police Station at Nuben Kipang Terra Saikideng. Kardom News time along Penili, Villarban Trophy. The Narjuponi Tab Beer Tangton Pen. Karbiang Autonomous Council, CM Tuliram Rong Hang Lapen Area, Sangho Tumpen Pen Difukasa Stadium, Kikim Kirang along, Kilang Chari Damabirta, Kadnus along Nangli. Kasa Stadium, Kikim Kirang Pan, Tangloma Pura CM Rong Hang Pen Kilang Damhut, EM Amar Singh Tiso, Karbiang Autonomous Council Principal Secretary Mahadananda Hajarika, Secretary Sangpi Nirola Pangchupi, Kasa Kongchunbang Pankaj Teron, Water Resource Engineer Mijikro, PWD Building Division Engineer Ajit Singh Narlapen, Contractor Tumpen Danglok Penana Tumchetongdun, Labang Suka Homri Damahut Kachetongdun Bang Hubang Pilapen Perangkiatum Angno CM Rong Hang Kaning Jipona Tenke, Karbiang Autonomous Council Hinpen Kikim Kirang Apora Tengpen, Kipatang Ponjia Pan, Chesiklo, Lasi Arni Hotpon, Ateng, Surihiner Krener Kebaningka, Theriatiklo Am Kipatang Pon Vek Japan Ningje. Dihin amo piputhot bir talang wang thulo diputarang soka chelang atawar Islam pon bama dimalong pini arkoni phaisir kep arni Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangpen kilang chari dam posi pherang kepen bir tanang pali diputarang soka chelang atawar Islam pon pameji aphan CM Rong Hang lapen are sangho tumben lang chari dam birta ki pachini pon atengke diputarang sawai kangkita tumpensi tawar kasalam asailong claim dun rinti Karbiang long penang tana tumke labang so asailong nang claim dun awe Lasitara lang so hawar long ke darara tum sidame tawar kaslam bona style long kacharap kachetun pamiji pharan parta ki claim ke dama long kilang dun pamiji phan pachini apor ki hot ateng pen labang sa tawar ke islam ki patang je phanta CM Rong Hang hin pen pachini pontu West Karbiang long kolonga long the Sorkar pen kachingki bom KPLT tum ner kep angdeng Songkar jab arni Katalona birta kat news apherangki biraning hipen birta nang pali KPLT Karjap Arni Katalon Ajay Mekateng Adab Lama Kangtur Chikimo Paret Lapen Maita Padusi Song Kemangalam Kachetong Arada Panthan Pachini Indian Arona Lolong Kedo Article 244A Ating Pen Karbiang Long Lapen Dimaso Apan Autonomous State Pinangji Autonomous State Long Letik Song Pen Kachetong Ington Tipusi Song Arab Chunbang Chong Riso Kroni Hang Perangkia Panthan Pachini Nilitum KPLT Asong Mate Karbiang Long Arab Doan Samya Ningkang Lalo Jongsi la soron papai dagi plote nitum ongdung armung lapen kacesong ye panitum cisik cedang pon tuji lapen la soron nitum kroikre nitum kacelong ninja rado nitum long vek nangji nitum asong long piningan ningkan der keblo KPLT asong lase kaduga ve apran kiti khaya pan longria farmanpu avi aphi chipi ke bang throkera ke thoman le alo Kachini nang jalam ahodisi UPDS pen KLNLF kachikak ason KLNLF pen KPLT chekak donlo KPLT tadon sorkar pen kachingki japan hampang along wanglo সরকারের পৰা যিটো দাবী কৰা আছিল বা মেমোৰাণ্ডাম দিয়া আছিল সেইখিনি আমি সমাধান নকৰালৈকে যুদ্ধ কৰি থাকিম সংগ্ৰামী কৰি থাকিম গতিকে ৰাজ্যসকলে আমাক লগত যাতে সহযোগ থাকক অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাজ্যক আৰু ভোটৰ তেনেকুৱা যে ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনসকলো আছে আৰু ৰাজনৈতিক দলসকলৰ ডাঙৰ চলাওঁতাবিলাক আছে কাউন্সিল চলাওঁতাবিলাক আছে তেওঁলোকৰো আমাৰ ফালে অনুৰোধ আছে যে আমাৰ যিটো দাবী কৰা সেই দাবী কৰাৰ লগত যাতে ছাপোৰ্ট কৰে Birta Bangila Pansikang Ton Poniglo, Lai Mom Takanus Channel, Dome Tangme Kurang Tu.